Урие Эдемова Айдын кечеде. Агыр кетменini токтамадан көтерип эндирие аткан Жебайыр тосат гизлиден табелчи бетке коз ташларкен, барып да бригадир келмеген олса бу езит да насыл унерлер көстерир эди деп тушунду. Сон тарлага келер, жолакларны топал аягынен өлчер киби адымлап чыкар, сары тишлерини сытып күлүмсүрер: «Машалла кызлар, бүгүн жакшы чалышкансыңыздар». Капы кырден мышанба болуп калган калын дефтерини ачар, карындашынын учуна агызына капып түкүрчүклер, адамларнын соядларына каршы кыйыш хачлы кучлуу рахамлар язар. Кени хушнут алда күлүмсүрер: «Ярын bundan да жакшы чалышыңыздар». Бу йылмаюулар артында не кадар финалыклар бар татлы сөзлөр айткан тил йыланынки кеби зээрлүү экенини Жебайыр жакшы аңлай. О дайыма коркуп, сакынып жүрген бригадир эсе аксине бүгүн эйи адамларнын иши ве жашайышы үчүн бабалар жак кайгырган адам болуп чыкты. Бу күнеш зыясы алтында сускан тарла, кейфленген өсүмлүклөр кетменлерини жолак ичинде калдырып, не олганын билмек үчүн бири-биринин артынан келе аткан Хатиже, Лейля, Шемсинур эписи Жебайырнын көзлөрү огунде токтап калган кеби болдулар. У түшүнчелер дериясына гарк болуп кетти. Набижан кеби езитлер мутлак жашамак, адамларга феналык япмак кереклерми? Я бойлейлери догмаса, өсмесе, жакшы адамлар менен берабер жашамаса, оларны раатсызламаса дүйнө батажакмы? Жокса олар дүйнөдө адамлар чеши түрлүү болганын билдирмек үчүн жашайлармы? Дүйнөдө жакшы адамларнын кадырине олар болганы үчүн жетелеми? Август айларынын башларында тарлаларда иштер баягы еңгилешти. Шу себептен болса керек, рейс вакыт тапып, аранга келе анда жашаган адамларнын саглыгындан хабар ала. Бир күн араннын огунде 2-3 yüksek көпчөклүү араба пайда болду. Чокка бармай аранга рейс кырды ве Алиме кеби 3-4 балалык оранталарны көйдеки эвлерге көчүрмеге келгенин айтты. Адлары айтылганлар арабаларга минмеге даврандылар. Алиме 3 жаш баланы ве олганына көрө эф эшияларыны алып чыкканжы, базылары энди жолга чыккан эдилер. Алименин корантасы минген араба чок узак жол жүрмеди. Лекин олар барып чыкканда Алимеге берилмеси керек болгон ода чыкка Тайбе кирген эди. Она андан кимсе атта рейс биле чыгарып боламады. Мен ярын комшу көйдөн карт анамны бабамны алып кележем. Мындан бир жакка чыкмам, деди. Алименин корантасы 4-5 күчүк басык эвчикнин огундеки камыштан урулуп япылган юртка кирмеге межбур болду. Энди бир аптадан бери мында жашайлар. Жебайырнын Энвернин бу көчөвдөн хабарлары жок. Лекин мында кышламак акылга ята жакшы эдегил. Эвчикнин диварлары челтер кеби урулган. Бу эвчиклердин биринде Абибула аганын корантасы жерлешти. Башка жерден эв тапылмаса, кышта эп мыз-быз мудачыкта жашармыз деп Алименин көңүлүнө алмага тырышты Азизе. 3 бала онда, 5 бала менде. Удачыкка 10 жан сыгар экенмизми? Деп тушунду Алиме. Сыгма, башыңа түшсе, не япачаксың? Тайбе мында да оз адети боюнча иш көрдү. Комшу көйдө жашаган ана бабасыны кетирмеге ашыкмады. Эркүн саба эрте эвчигинин капысын килитлеп, кайдаларгадыр гайып болуп кетти. Акшам орталык караңкылашкан соң кайтып келе. Кимсеге дуйдурмай эвчигине кирип кетти. Күнлеринин биринде о Алименин балалары үчүн кайгырганын билдирди. Себзежилик бригадасында соган кабу чотарсын. Базан эсе кавун карпуз чапаламак керек болор. Ondan soň akşama işten kayta yatkanda bir kucak ot alıp gelirsin. Mında komşu kartiye bersek,
О бізге суут катык бере биле. Юрт ичинде отурган балаларга бакып алды. Олар бири-бирини бакарлар, бир şey болмас, деди жиддий алды. Алиме оңа сускан алда бакты. Бу кадындын не чаршембеси бар, не де жумасы деп тушунду. Да якында о Алимеге берилген одага сокулду. Бала чаганы тышта калдырды. Шымды иси олар үчүн кайгара. Алимеге иш тапкан. Эйлик япмага тырыша. Алиме оңа тушунжеле алда бакты ве «Сак ол, Тайбе», деди. Элбет, себзежилик бригадасындагы бутун ишлерини ояпа биле. 2-3 күн кечкен сон Тайбе Алименин ишлеген жерине барды. Алименин ашагы чок бакканынан ве сыжактан кызарган көзлерине кериккен чересине бакты, теренден кокус кечирди. Не япажаксың? Иш жерде иштир. Бир ожак баланы бакмак колай şey дегил, деди. Элиндеги торбачыктан 2 дане юмрук кеби балабан ал янак туксуз шефтали чыкарды. Ма Алиме, сусагандырсың, аша. Алимеге ажынган адам кеби бакты. Алиме башындаки явлугуну чезди, чересинин терини суртты, Тайбенин тынч ак чересине бакып алды. «Сак ол, Тайбе, мен сусамадым, озун ашарсың», деди. «Менде да бар. Буларны саңа берем. Ал баш күтме», деди. Шефталилерни Алименин элине зорлап туттурду. Соңра эсе явлугуну күнештен сакламак үчүн көзлерине тушурду. «Бу сыжакка насыл даянасың? Юр анабы терекнин талдасына барып, бир аз отурайык», деди. Алиме не үчүндүр колайсызланды, оякка буякка бакып алды. «Мен мында болганда кимседен коркма комшу», деп Алименин элинден тутуп чекти. Олар өзлеринден чок узакта болмаган гурдаллы терекнин талдасына кечтилер. Тайбе теренден нефес алды. «Бу сыжакта янып өлмек бир şey дегил», деп күлүмсүрөдү. Соңра бирден жиддийлешти. «Эр бир ишнин зенаатынын оз сыры, оз инжеликлери ола. Сен ону билесиңби?» Алиме онун не демек истегенин аңламады. Субеддешине диккатле бакты. «Алиме, сен evге алып кеткен отнун ичине бир şey коясыңбы, жокму?» деди. Алиме «Жок» деген манада башын терсине саллады. «Тезден карлы боранлы кыш кележегинден хаберин бармы? 5 бала бирде озун. Мында bizlerni bakacak hocalarımız yok. Ozumuz davranmak kerekmiz. Oz балаларыңның кайдыны озун чекмесен, олар кимге керек? Кышта субукта ачлык чекмек не экенini тасаввур этесиңби?» Деми шефтали чыкарган торбасындан 2 дане балабан картоп алып, Алимеге туттурду. «Буларны акшама иштен кайтканда отунун ичине коярсың. Эмтек буларны дегил де соганда алырсың», деди. «Отнун колтугуна кысып кете бер, сени жолда токтотажак адам жок. Жашамага билмек керек. 2 картоп шымды бир şey дегил. Лекин кышта оларнын 2 күнүнө актармак мүмкүн, аңладыңбы?» Жерге каш караңгылыгы энейим дегенде, бостанда чалышкан кадынлар, колтуклары түбүндө отлары, турналар кеби тизилип, зердале ве алма бакчасыны кесип кечкен тар жолчуктен кеттилер. Бакчанын караулу yüksek бойлуу, ялпак бурунлуу, чебик аракетле Атешкоз киши жол кенарында карт алма терегине аркасынан таянган алда туруп, сабырнен таяк жонмакта. Кимсеге кулак асмай оз ишинен мешгул кеби көрүнсө де, тосат маңлайы түбүндөн якынлашып келе аткан кадынларга бакып ала. Алименин мында чалышканына 1 hafta болду. Бу күндөр ичинде караул кимсени токтотуп, отнун ичинде бир şey бармы, жокму сорамады. Лекин ону пек фена адам дейлер. 2-3 күн эвелси Уйле маалинде бакчага алма ашамага келген 2 огланны тутуп, жакшы көтеклеген. Бу да жетмеген кеби, эллерини аякларыны ипнен баглап, дым жерге юварлатып ташлаган. Уйледен акшамга анда туткан. Умумен колуна түшкен адамны кашына көзүнө бакмай, көтеклей серип коя экен. Алиме бу кишиге якынлашканда жүреги сык-сык уруп башлады, тизлери калтырады. Гуя каравул Алименин оту ичиндеги 2 картопну көрдү.
Kadının tasavvurunda kartoplar pek iri olup göründüler. Karavul ise güya onun daha da yakın gelmesini bekley. Alime'nin başında bin bir türlü düşünce öymeleşti. En sonkısı ona pek dehşetli olup göründü. Ellerimi artıma bağlap beni bütün gece mında tutsa. Alime zor belanin karavulunun yanından geçtim degende birisi onun omuzuna ağır elini koydu. Kadın birden taş kesildi. Koltuğundaki sarmaşlık yerge tap etip düştü. Siz kimsiniz? Karavul kadının gözleri içine baktı. Alime ona çevrildi. Bir şeyler aytmak istedi, lakin tili katıp kalgan edi. Bir sıraga tizilip keteyatkan kadınlarının yarısı ogde öz yollarını devam etmekteler. Yarısı ise Alime'den artta toktamaga mecbur oldular. Episi karavulga korkulu gözlerinden bakıp duralar. Taibe görünmey. Orta boylu sıcak kanlı yaş bir kadın karavulunun yanına gelip toktadı. O gide keteydi mi yoksa en artta mı Alime bunu anlap olamadı. Kadın elindeki otunu yerge bıraktı. O kırımlı. Son ne olgan eken dedi katiyetli. Karavul çırayını sıttı. Bileginin kadının kokusundan öйтеді, Alime'ge baktı. Men sizni tanımayım. Kaydan keldiniz? Dedi Serdaушнин. Kırımlı olganımını ayttılar adım Alime. Demek istedi o. Lakin kişige bunun ne emiyeti var? Kaydan ekeni böyle de korunup tura. Adının ise karavul üçün bir türlü emiyeti yok. O biznen çalışa, balaları çok. Ketiniz başımdan, dep jekirdi kişi ona, otunu tepip kenarga attırdı. Sıradaki kadınlarının hepsi pısıp kaldılar. Alime'ni korçalayatkan kadın da sustu, lakin korunuşundan öyle de çok otu patlaganга benzemedi. O Alime'ge baktı, sen korkma degen gibi bir gözünü kımdı. Yerinden kıpırdamadı. Karavul bu kadından başka çıkmak mümkün olmaganını anlasa kerek. Ozunu ona kulak asmagan gibi göstermege tırıştı. Demek mında çalışasınız. Yana adamsınız. Öyleyse yolunuz açık. Elinen Alime'ge kete beriniz degen manada işaret etti. Bazı adamlarının içindeki tışında ola. Alime eğer böylelerinden olgan ise biraz keter ketmez toktar ve o dur kıyamet ağlap başlar edi. Şimdi böyle vaziyette edi. Lakin o aksine sustu, terin düşüncege daldı. Hem onun düşüngeni esaslı edi. Karavul onu 3-4 günden berli sabah işke ketkende, akşam kayta yatkanda er defa köreydi. Lakin bugün ne için böyle yaptı? Bunun ne demek istedi? Yoksa öz işinde gayet sakt ve tecrübeli adam olup Alime'nin bugün eki balaban kartop alganını duydu mu? Öyleyse ne için otunun içini kazgalap bakmadı? Yoksa anlaganga sörü senek saz demek istedi mi? Korunuşundan o kadar kesik kulak adamga benzemey. Күлімсіремеге, незакетлі olmağa тырышса da, asılında adamның gözleri içine atqırsızı gibi baka. Alime bu suallerge cevap tapıp olamadı. O bir şeyini yaxşı anladı. Taibe aytqаны gibi, kışqa mında bir şey hazırlap olamayacak. Ertesi günü Alime bir şey almadı. Evge qaytqanda koltuğu tübünde od bile yok edi. Siz bugün çalışmadınız mı yoksa? Ot bile jiymagansınız. Qorantalı adamga böyle yürmek yaraşmay, dedi karavul. Alime'ge kaygıruvchan nazarlar bıraktı. Kinayenin gülümsiredi. Akız, bu kadar da cennetli olmak, dedi ertesi günü işte ona Taibe. Yok akız, buna cennetli demeyler. Açık ağızlık deyler. Balalarını da evde kapavlı tutasın demek mümkün. Çıksalar bir şeyler tapıp getirirler dep korkasın galiba. Böyle yapsan onlarını açtan öldürürsün. Seni cennetteki cehennem de kabul etmez. Korantanın bütün ağırlığını o kızının omuzuna yükleysin. Evet,
Cevahir, suret gibi kızın, çokça gündelik yapayım. 2-3 kilo buğday yahut mısır buğday alırım. Kardeşlerim aç kalmazlar dep bir putluk ketmen tübünde belçigi koptu. Sen mında ferişte kesilmek isteysin. Men kızmanda ozunu sıkmay, çalışmaya kız rahatlana demek mümkün. Gündeligi ise Cevahir'ninkinden çok. Buna bakmadan yarın obırsı gün onu mında tabelçi etip aldıracağım. Evet, balam için kaygırmasam men nasıl ana ekenim? Kızımның 6 sınıf bilgisi var. Aslında işunda değil. Men balamны rahat etmek için ozumnu suğa otqa atmak hazırım. Sen ise özüne muqayt ol. Mındaki 2-3 salpı etek kadın o günde karavul seni maskara etmesin. Tayyip tolu vücudunu titretip güldü. Yok, bu maskaralık değil. Korantağını korçalamaktır. Sen bir şey anlamaysın. Hem anlamak istemeysin. İnatsın. Yok, açık ağızsın. Senin yapkanına bugün karavul da şaşıp kaldı. Tayyip Alime'nin indemey turganına açulandı. Elini silkitti. Onun yanından gitti. Alime Tayyip'nin ardından bakarken derin düşüncege daldı. Evet, Alime becerikli atık kadınlardan değil. Bunu özü de bile. Lakin ne kadar tırışsa da Tayyip gibi olamaz. Balası için kaygırmagan ana var mı dünyada? Balalar için o belki Tayyip'den de ziyade kaygıradır. Tayyip'de bala bir dane, özde yetişken kız. Alime'de ise 5 dane. Birine ayrıca kaygırıp yanaşıp gerek. Azıcık yanılsa balalarını tapsın al. Şimdi kuz. Adamlarının kapıları o gündeki pomidorları, kartopları, nohutları pişti. Yeşil örkenler, yapraklar arasında iri kıyarlar, balalarga meni al degen gibi bakalar. Mısır buğday koçanları tamam çağında. Olarның taze, beyaz, sarı, koңur püskülleri güneş şavlesi altında cilvelenip duralar. Bir daneçi günüm kayıtlıqnen koparıp alsan kafi. Lakin olarның sahipleri var. Allah göstermesin, bir danesine uzanganını körseler, bitti. Koyunun çetçiginde çöplük obasının üstünde balalar biraz çalı çırpı bırakalar, ateş yakalar. Taze mısır buğday koçanını uzun telge saplay ve kubreli ateş içinde bulgalaylar. Mısır buğday daneleri çarsılday patlay, nar gibi kızara. Balalar çivildeşeyler, kıyamet koparalar. Elleri, betleri, ağızları küyeli balalarının gözlerinde bakıt kıgılçımları yıltıray. Olar kızışalar, evleri, bostanları olganlar Kenya'da çapalar. Ya olmaganları ne yapsın? Böyle vakitte olarını toxtatmak. Alime toxtata, Enverni, Kemalni, Aliyini bu bakıttan mahrum eti. Olarını andayı bermey evde tuta. Bağlarım, hırsızlığının buyugu küçügü olmay. Onun sonu ise kapkandır, de. Mında surgun olunganlar degil, yerli halk da zornen keçine. Em olarның başına cenkten başka umutsuzden bir bela daha keldi. Mında yüzlernen, binlernen aç, çıplak, ağır cenk yıllarında faşist cızmaları altında azarlangan, yorulgan, hasta adamlarını getirip töktüler. Olar mında kerek mi yok mu dep kimseden soramadılar. Koy köpeksiz olmay. Elbet yerli halk içinde Nabican gibi bu garip adamlarını horlamaga, namusuna tokunmaga yahut bir koçan için balanı urup öldürgen soyları da tapıla. Cevahir'nin taliyi için Alime Tayyip gibi kaygarmak istemey. Ne için? Tayyip karşısındaki adamını yaş, kart, yakşı, yaman demey cilvelene beri. Kızına da böyle olmaga öğreti. Ozunun işini bitirmege tırışa. İş bitken son o adamның Tayyip'e de kızına da keregi yok. Lakin o adamlarının elinden daima böyle kolaylıknen kurtulur eken mi? Alime'nin gözleri o günde kızı Cevahir peyda oldu. Bu yaş genç kız sonki vakitlarda çok denişti. Azdı, çırayı kaçık. İşte çapadan degildi.
дайыма незарет алтында булунуудан, акареттен, ашалануудан yoruла. Дүлбер көзлері өзлерінің шенлігіні жойды. Олар yorgun ve gamlı бақалар. Сағлығы болсын, bu күнлерде кечіп кетер. Не вермеген Алла, женктен ағасы, бабасы қайтып келсе, o da insanlar sırasına kirer. Табилчилери ki bu olur olmaz безевен куна акаретлеп оламаз. Кырымга кайтырмыз. Анда кайтып, омур оз yoluna minген соңра, чеккен бүтүн зорлукларны унутурмуз. Деди Алиме оз башына алахырды эткен алда. Насыл этсин де, анасы bu кыйметли кызыны öyle fena yezitlerden korçalamасın. Bunun üçün ozunu suğa da ateşke de atmağa hazır. Lakin Tayyip'e bu yapıp olamay. Onun yolundan ketmek mümkün değil. Yok ise temiz pak kızını çamurga bulgalaması mümkün.